Жұмаклы ақшама қайырлы olsun, эфирде нетиже программасы студияда сіздердің мен Шевкет Аматулаев Селямлаев ве студиямыздан Мусафары Меджлис рейсінен Муавины Ильмияға Умеров, қош келдіңіз. Вемана Қырымда бүгін Матем ярмадада Қырым татар халқының efsanesi Веже ханым Қашқанен ведалаштылар. О 83 yaşında vefat etті ve оны озғармақ үшін беңлерінен ватандашларымыз топлашты. Келіңшімді журналистеріміз азырлаған Левхан Бақаев сөні се субетімізге кечерік. Сабадан Қырым татарларының evlerinde қара шіретлі мили барақлар асылған. Более шекілді мили сүкінеті Веже Кашқа қорантасымен бір олғаны көстере. Мили рекетінің ең фаал штырачылерінден бір олған Веже ханыммен ведалашу более башланды. Бенлернен инсан қарасу базарынан Учкойс Новокленова көйінде Веже Кашқаның еві янында топлашы. Жаназе мерасымы Русия мақсус қызметлерінің незареті алтында өткеріле. Көй жыварында ОМОН хадимлерінен арабалар тұра. Жаназе мерасымыне провокатор ве ишғачылерінен ішбірлік еткенлер де келді. Олар арасында Ескендер Белялов. Оларына масыра шарлары алтында жаназеден құвдылар. Сексен үш yaşında olған Веже Кашқаның юрегі Тінеон әжелі ярдым арабасында тоқтады. Ақмешіт мерkezінде фуалер яқыланғаны вақыт о ярамады. Веже Кашқа өміріні Қырым татарларының парлақ келечегі үшін бағышлады. О соңғы санеге қадар ватанымыздың мұстақылығы үшін күрешті. Спасибо народу. Спокон веков мать боролась собрать народ. Сейчас видно, что мать боролась и в борьбе умерла. И народ все-таки собрала. Bütün bu kıyınçıklarını gördü. Üç kere sürgün oldu bu Kırım'dan. Üç kere kaytıp geldi. Çekkenlerini kimse çekmedi bu dünyada. Toprağı için, vatanı için cancığını verdi. Canını verdi. Kurban oldu. Kurban oldu bu dünyada. Веже Кашқа Қырымда доғды. 9 yaşında olғаны вақыт бұтын Қырым татар халқынен бірабер сүңгінуке оғырады. Әленче сенелерінден башлап, о милер екетке қошылды. О Қырымға біріншілер сырасында yol açtı. Веже Кашқа Қырым татар халқының садық аскері. Ишғал башлаған сонда өз позициясыны açıqтан açıq айтмаға девам етті. Ишғалчылер атарыны қапатқаны вақыт о біріншілер сырасында дестек көстермеге келді. Веже Кашқа саяси мабүстерге қол тұтмақ үшін әрбір mahkeme топлашуларына қатнайды. Оның соңғы берген интервьюде янқарахан сөзлері Қырым татар халқы үшін насихат олып қалы. Bizim bunda vetanımız. Ular istese de istemese de Kırım Tatarlarını bu yerde, biz bu yerde yaşayacak. Bu yerde de bizim kemikimiz kalacak. Hem biz baştaki gibi, şimdiki gibi darmadağın olmayacağımız balım. Şimdi biri işim değil, biri çişim değil, biri fabrikam değil. Yok cemaat. Bu değil böyle. Bizde vetan. Hepimizge bir vetan. Милли әрекет іштірачылері топлашқанлар оғынде чықыш япар екен, тамақ халқының келечегі үшін күрешіні әрбір инсан Веже Кашқа кібі девам етірме керек деді. Элхамдулиллахи Раббил Алемин, Ир-Рахмани Рахим. Малики Евмиддин, Ияки Нағду ве Ияки Нестарин. Веже апте бізге бұйық бір васиет қалдырды. Бұл біздің милли күрешіміз. О соңғы нефесіне қадар милли күрешімізде Ozu edildi. Bizge de vakit bunu aytaydı. Ve unutmayıp onun en mühim, en güzel sözleri halkımız vakit beraberlikte olsun. Biz de Vece ablamızın yaxşı işleriмен, yaxşı sözleriмен andık. Allah rahmet eylesin deyimiz. Веже Кашқанен ведалашмақ үшін Қырымның чешет көшелерінден 4000-ге яқын инсан топлашты. Оны Кутлеви дуанен соңғы yolға ұсқардылар. Эльвина Сидбулаева, Олег Трахимов, Заман, АТР. Ильмияға шымды Қырымда Веже ханымнен ведалашу фақында Левхамызны бақтық. Сіз Веже ханымны насыл қатырлайсыңыз, чүнке сізде милли әрекеттесіңіз. Веже ханымда сізнен бері еді бір сафдаш едіңіз. Насыл сөздер айта білесіңіз, насыл қатырлай білесіңіз. Бекім біле бір парлақ, біле бір парчалар қалдыды қатыраңызды. Сол Веже аптенен
Веде татанен çok yıldan beri tanışıyorduk. Bekim 87 senesinden. O öyle bir cesur insan. Onun etrafında her vakit milli hareket hakkında laf yükseltiliyordu. Birkaç kere sürgünlükке uğradı. Şahsi özü bütün dünyaya belli disidentler Sakharov ve Grigorenko'nun tanışıydı, başka disidentlerle tanışıydı. Milli hareketin her vakit faal iştirakçısı olarak en ortasında, içinde hareket yapıyordu. Veje Hanım'la efsanevi kadın desek olacak mı? Çünkü numune olarak şimdi yaşlarga koymak için. Çünkü bu kadın yaşlıktan bu Özbekistan'da olgandan başlap 50. seneleri başladı. Bu milli hareketke koşulup şimdi yaşlarga da nasıl tepsi edersiniz? Yaşayışı bir efsane dayın yaşayış oldu. Çünkü tek milli hareketke özünü kurban etti demege mümkün. Hem hareket içinde de vefat etti. Ve mana gördük, binlerden vatandaşlarımız geldi Veje Hanım'la vedalaşmak için Kırım'ın çeşit koşullarından bu merasimler vatandaşlarımızı birleştirmek için yardım etme. Çünkü başka imkanlar yok. Başka bir merasimler geçirip olamayla tek cenazede şimdi imkan var görüşmeye. Cenazelerde, başka merasimlerde bir cemaat toplana ve lafların arasında her vakit milli meselemiz hakkında laf yükseltiliyor. Unsuz olmay. Şimdi bu cenazege 4000'den bekim çokça da insan gelgenini cemaat'a maşallah demege isteyeyim. Çünkü gerçekten de bir şeyden korkmayıp toplandılar. Ve gösterdiler ne kadar hürmet eteler bu insana ve özlerini beraberlik olganını, birlik olganını, vatan için kureyşin devam etmeye hazır olganını gösterdi cemaatimiz. Hepsini ayırdı sağ ol aytmağa isteyeyim. Şimdi Kırım'dan telefon vasıtasıyla meclis azası Emine Hanım Avamilova ile bağlandık. Emine Hanım bizni eşitseniz. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Sizde hayırlı akşamlar olsun. Emine Hanım, siz bugün cenaze merasiminde iştirak ettiniz. Aytkanızda göre sabadan beri anda ediniz, korontasıyla beraber yardım ettiniz. Bu teşkili merasimlerle uğraştınız ve cenaze nasıl muhitte geçti? Adamlar nasıl gelip oldular mı? Çok keder ettiler mi? Çünkü levhamızda gördük. Koy civarında amon hadimleri de turaydı, arabalar bekledi. Bir provokatsiyalar olsa insanlarını yakalamağa. Nasıl muhitte geçti? Tınç oldu mu? Kimse provokatsiyalar yapmadı mı? Yok. Şevket Bey, menimce bugünkü bu Veje ablamızın, rahmetli Veje ablamızın soğuk yolga ozgargan merasim bilesiz nasıl geçti. Böyle yüreğimde çok büyük ağırlık men, elbette aman men bilesem çok büyük böyle vatanperverlikten geçti. Bütün Kırım'ın bütün nelerinden çok insan geldi. İçmegen ziyade insanlarımız, vatandaşlarımız toplaştı. Böyle herkes can yürekten son yolga ozgarmağa dep geldiler. Çünkü Veje ablamızın yaşayışı, onu yapkan işleri, onu aytkan sözleri, nasıl bu dünyadan tek olganı dünyanın özünüz bilesiz. Veje ablanın elbette sağlıklaşmağa çok insanlar istedi kelmeye. Ama ne olsa da bugün men bilesem böyle acınıklı şey oldu. Rus tilinde aytkanday достойно проводили Veje ablamızın son yolga ozgardık. Ve sizce bu Veje Hanım ölümünde işgalcilerinin kabahati var mı? Çünkü Veje Hanım tünin bu milli hareket iştirakçıları yakalangan vakit o da var edi. Demek orkazlar belki kuch kullandılar da kimse onu bilmiyor. Çünkü bu polis hadimleri tarqatkan videodan bu Veje Hanım aslında görünmeyen de onu yakalayırlar mı, tutarlar mı? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ну, bakınız, Şevket Bey, mümkün mü Rus tiline geçsem olur mu? Айтın. Başlayalım da. Естественно, справки о смерти, которые получили сегодня на руки близкие родственники Боуна угла, сын, было указано, что гипертония. То есть смерть наступила в результате гипертонического заболевания, гипертонии, то есть инфаркта.
Понятно, что человеку 82 года, понятно, что может быть очень большое количество различного рода заболеваний, но мы же учитываем, при каких обстоятельствах наступила смерть, какие были условия и где, в каком месте был инсан, Джан Берда, понимаете? Поэтому здесь говорить, что причинно-следственная связь, смерть наступила в результате гипертонии, мне, честно сказать, и как юристу, и просто как человеку достаточно сложно. При каких обстоятельствах, в какой обстановке случился вот этот вот инфаркт, будем говорить так. И ведь мен белесем, bu insanlar 83 yaşına келген insanın, проводить с ней вот эти следственные мероприятия, которые предусматривают, вы же сами видели на видеоматериалах, каким образом осуществлялся, вот будем говорить так, захват, да? Вот наших соотечественников, там, Маракан Толсон, Медобора Холсон, да, какие применялись спецсредства, я имею в виду наручники, способы их задержания, учитывая то, что Виджиабла была непосредственно участником вот этих мероприятий, все-таки к ней спецсредства применялись, я имею в виду наручники. Мы, конечно, попытались посмотреть на запястьях, на руках. Следов от наручников не было, но то, что наручники применялись, они должны были применяться в этой ситуации, это однозначно. Я думаю, что это подтвердят те лица, которые там присутствовали в этот момент, которые это все видели. Я думаю, что вот то, каким образом все это происходило, естественно, наложило отпечаток на, будем говорить так, Виджиабла, на ее состояние, и, естественно, отразилось таким образом. Я все-таки на 1001% уверена, что все то, что происходило, естественно, вот вылилось вот в такой плачевный результат смерти Виджиабла. Он и Кутара алмады больше лет. Çok sağ olun Zemine Hanım, yayınımızға қошылғаныңыз үшін ve өз пікіріңізді сеслендіргеніңіз үшін сержерімізге қатырлатам. Zemine Hanım Avamilova Видже Кашқа hakkında ve bu cenaze merasimleri hakkında айтып берді. Біз yayınımızды devam etеміз. Bu cenaze merasimi hakkında keçсек, көрдік те vatandaşlarımız bu işgalcilerle çalışkan Eskender Bilalov'ны quvdılar. Bu videonu gördük levhamızda ve bundan sonra Eskender Bilalov ictimai ağlarda bir video derçetti. Demek anlap olamay ne için ondan quvdılar. Келin şimdi onun izahını da dinley bilemiz. 40 минут, буквально от меня метров 20 стояли группа людей. И они очень между собой буйно там общались, эти люди, не знали, фотографировали. Но никто из них не пожелал подойти и сказать какое-то, может, свое мнение. После первого дуа вышло несколько женщин, подошла одна женщина и сказала, что вы здесь делаете, вам здесь нельзя находиться, вы не имеете права быть на этих похоронах. Я прочитал дуа одно и стал уходить, где я услышал, где человек 50, там, может, 40, не знаю, начали кричать, что позор. Я не знаю, в чем пришел на эти похороны, для того все-таки отдать свою дань. Если они мужчины, я готов с ними в любом месте встретиться, на телевидении или на радио, в любом месте и пообщаться. Но почему-то никто-то из них не получается у них, или не знаю, что они боятся ли или не хотят ли. Я желаю с ними пообщаться и поговорить на чистоту, что вообще происходит в Крыму, почему это так происходит. Нашым давно Eskender Bilalov'ның izahını dinledik ve vatandaşlarımızın reaksiyasını nasıl izahlay bilesiniz? Nasıl gerçek doğru yaptılar mı, doğru yapmadılar mı? Evet, pek doğru yaptılar. İşgalcilerge çalışkan insanlarla ele olmak gerek. Dualarda, toylarda, cenazelerde yanlarına barmamak gerek. Өзі Eskender Bilalov şimdi айтқан sözlerinde өзі cevap verdi. Ular istemediler men yanıma kelmege dediler. Ama men internetten bakkan edim bu levhaçıqını, anda adlarını da ayta, birkaç tane insanların adlarını ayta. Men belesem o insanların arasından bir tanesi de istemez onun bir yerde görüşmege. Aytты da men kayda olsa da
телевизиондам, я радиодам. Кырымда насыл телевизион бар да, насыл радио бар. Кайда мүлкін көрішіп, беле керчек бір лав көрсетмеге. А көрішіп не қада субетлешмек мүмкін асылды? Мен белесем, bu insanların енден сон bir şey hakkında sohbetleşmek mümkün değil. Çünkü o çıkıp gitayotganda onun ardından satqın deb qichirdilar. Позор değil. Ve diğer insanlarga, bu işgalcilerine çalışkan insanlarga ne aytabiliriz? Çünkü onların da böyle takdir bekliyor. Çünkü adamları erki hepsini böyle karşılayacak. Ne aytmak mümkün ularga yazıklar olsun. Ele bir pozitsiya alganlarına. Ondan da başka ebet küçü yetse akılını toplasın da ve halkın aldında hareketini değiştirgenini göstersin. Bu insanlar kendi de halk arasına kayıtmağa isterler mi, yok mu? Ya da endi bular böyle basamak ettiler de arka endi yol yok mu? Nasıl düşünesiniz? Bu şimdiki bu işgal sistema bekim gerçekten de eledir. Kırdın, özünü kiraga bergen son çıdaysın. Bekim ele vaziyette duyadırlar ular özlerini, ama kendi kaytarıp aytam, akıllarını toplap, hareketlerini değiştirseler, bekim son ularını laf etmege bizde imkan tapar edik, laf eter edik ve nasıl halkın arasına kaytmakın yollarını ya usullarını anlar edik beraberlikte. Sağ olun cevabınız için ve biz mevzumuzni devam etemiz. Ve Kashqarga bağışlangan dua Kiyev'de de geçirildi. Dua merasimi Al-Rayt İslam Medeniyet Merkezinde olup geçti. Mında kadının Kırım-Tatar halkı için yapkanlarını hatırlattılar. Gelin şimdi dan izahatını dinleyik. Sonra devam ederek yayınımızda. Можем считать, иншаллах, на все знание Аллаха, что она умерла шахидом, и поэтому просим Аллаха Субхану достойно того, чтобы упомянуть ее имя в мечетях, в разных местах, и попросить Аллаха Субхану за нее дуа. Пусть Аллах Субхану примет ее у себя с его милостью, простит ее грехи, сделает ее из обитателей рая, примет ее шахидом, как и других мусульман. Ve bugün sükunet böyle şiretlerinin Kırım-Tatar bayrakları tek Kırım'da değil de ve bütün Ukrayna'da da oldu. Çünkü bunda ATR binasında olsun, meclis binasında olsun aytabilirsin. Bunda da bayrak ko'tarildi, sükunet gösterildi. Diğer vatandaşlar da, Ukrayna vatandaşları da bu mesele hakkında bildiler. Nasıl düşünesiniz? Onlar da kol tutalar mı, anlaylar mı? Çünkü buna Kırım'da olgan bu hepsi repressiyalarga seslenirler mi? Siz buna çok insanlardan soңғы vaqtları görüşesiniz. Elbette koşulgan insanlar düşünüp koşulalar ve bayraklarını açık düşürüp sükunet gösterirler. Ve bakın Ukrayna'da bunda teşkil etilgen Kırım prokuraturası ve Kashqa o'limini o'ldirov maddesi boyunca tetkik etip başladı. Siz nasıl düşünesiniz? Bu gerçekten de o'ldirov edimi? Çünkü bu kadın böyle tetik kadın, çünkü yerlerde iştirak eteydi, böyle sağlam edi. Nasıl düşünesiniz? Ben belirleyeyim, bu aldından hazırlangan bir provokatsiyaydı. Ve bu provokasyonun neticesinde Veciye Kashqa öldürüldü. Ben tüneyin Facebook'ta yazgan edim. Bugün Rusya Federasyonu tarafından Veciye tatamız öldürüldü deb. Onun için ben Kırım Avtonom Respublikanı prokuraturasının razım ve bu işini mutlak devam etmek gerek. Veciyettamız olup ketdi. Ama birkaç tane dostlarımız hapsga tushdi. Şimdi ular endi bizning aramızda değil de hapsxonada bulunacaklar. Bugünden başlap, şimdi ona bağışlangan levhamız var. Çünkü seyircilerimizge de hatırlatam, Ahmedjidnan İşgalciler Mahkemesi bugün Bekir Degirmenci, Hasan Çapuk, Ruslan Trubachni 2 ayga hapsga tashladı. Ularni Türk vatandaşından büyük ko'lamda para alganında şekliler. Tafsilatlı levhamızda sonrası muzakerege keçerek.
Ахмечит хавеханесінде яқаланған бекер дегерменші Асан Чапух, Язим Аметов ве Руслан Турбачны ишғалжілер Түркия ватандашындан пара талап еткенінде қабатлалар. Олар есе бұны инкар еті. Айтқанларына көре олар түрк қырсызлаған парасыны қайтарсын деп талап еткенлер. Яқаланғанларының адвокатлары олар en çoğuсы ev hapисінде tutulması dediler. Lakin mahkeme оларны 2 ay hapиске алды. Эмиль Курбединов, Язим Аметовның Қорчалай. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде 2 месяцев, не 2 месяцев, там месяц и 20 чем-то дней до 15 января 2018 года. И основания те, что он может скрыться, может повлиять на свидетелей, что он обвиняется в вымогательстве в группе лиц, по сговору, там, с угрозами насилия и так далее. Каких-то объективных доказательств я в материалах дела не нашел. Асан Чапухның адвокаты ишғалжілер mahkemesi çıkarған қарарнен мемнун дегіл. Оның әм Украина, әм де шетел паспорты тұтып алынғаны үшін, о әм бір қырымны терк етіп оламаз дей. Асанага 65 лет, он пенсионер, никакой угрозы обществу не составляет, и таким образом нет необходимости избирать ему меру пресечения, заключения под стражу. Мы будем, конечно же, подавать апелляционные жалобы в течение 3 суток, ну и отстаивать и представлять их интерес уже в Верховном суде. Бекир Дегерменчи 26 февраль davası boyunca qabatlanған Mustafa Degерменчinin babası ola. O da en az 2 ay devamında tahqiqat izolatorunda tutulacak. Onun advokatı Edem Simidляев более karar alınması için sebep yok deyip. Он добропорядочный гражданин, и поэтому мы просили избрать ему домашний арест, но, к сожалению, судья нас не услышал и избрал меру пресечения содержания в СИЗО. Yakalanğanlarının episi ihtiyar yaştalar, onların ekseriyeті tibbi yardımға muhtaç. Будем сейчас доставать медицинские документы, чтобы ему непосредственно были выданы ингаляторы. Geçenleri Ahmetçit merkezinde geçirilen mahsus operasiya devamında işgalciler milli hareket iştirakçıları Degirmençi, Çapuh ve Ametov'nu yakaladı. Onlarla beraber Vece Kaşka'da bulunaydı. Ruslan Turbaç'ını işgalcilerin Kiyev'e ketken avtobustan çıkarıp alған. Her bir yakalanğanın evinde tintuv geçirildi. Bunun beraber Yuri Baranov, Kurtit ve Eldar Abdullayevler yakalandı. Sorgudan sonki 3 kişi azat edildi. Onlar şimdi şart statusunda. Оксана Гуцел, Zaman, АТР. Илмеға мына Левханы бақтық, бұл операцияны насыл изатлай білесіңіз, шымды милли әрекетінің бұғалар ма ешғалжілері? Олар керчектен де азырленіп, бұйық бір провокация яптылар шынды. Мен белесем, бұл іш девам етежек, адвокатлар өзінің ішін не қадар яқшы алып барса біле, Kenede siyasi ve sumarışlı cinayi iş olacak. Naytsalar FSB'şnikler ele karar alacak hem prokurorlar hem судьялар. Ve bu provokasiya desin, bu provokasiyaga o'zining Qrim Tatar telekanali deb adlandırılgan milli telekanali da qo'shila. Şimdi ular bergen Levxani ko'ra bilamiz, onisi izohatlari xonada. Автомата Калашникова, патроны и наркотики. Все это нашли сотрудники ФСБ во время обыска у задержанных активистов запрещенного в России Меджлиса. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. По этой информации у Асана Чапуха обнаружено оружие, у Курсита Абдулаева марихуана. У задержанных также изъяты материалы экстремистского толка. Это календари, брошюры и листовки. Напомним, что о задержании ФСБ активистов Меджлиса стало известно. Их подозревают в вымогательстве денег у гражданина Турции. Мұны Илмеға бөле хабер насыл изатлай білесіңіз. Бұл демек Qrim Tatar телеканалды бөле хаберлер тарқата, керчек ма, ялан ма? Біріншіден мен бұл телеканалын бақмайым. Шынды көрдім ве шынды бір комментарий yapmaға тырышacağım. Біріншіден бір şeyler тапқан екінлер. Автомат Калашникова тапқанлар, марихуана тапқанлар. Білмем бекім daha бір şeyler тапқандырлар. Бұлар hepsini айтмадылар. Misal için aytты Kursit Abdullayev'ta tapkanlar marihuana. Ne için aysa Kursit'ini жіберділер? Yakalamadılar. Yalan olğanı belli. Bu hepsi o balaban bir provokasyonun bir kısmı. Bularga da mına beri levha hazırlayacağız dep sumarış yaptılar. Bular çapa barıp mına bu olmayacak şeylerin aytmağa
ашықтылар. Ялан олғаны бір кере баққандан белі ола. Яйынымыз соңына келіп, шымды 30 сәние қала ватандашларымызға бекім айтадық кішілеріңіз бардыр. Бүгін бұл мерасимлерде іштирак еткен қоранталарына, апске алынған қоранталарға бекім мұражат етерсіңіз. Біріншіден, Қырым татар жемаатына, Қырым татар халқына чоқтан-чоқ тешекүрлер білдірмеге істейім. Бір шеге бақмайып, не қадар қиыншылықлар бар, не қадар басқы бар етрафта бізге қаршы жинай ішлер ачалар, тінтулер япалар, провокациялар япалар. Яңы усуллар тапалар ерсефер. Набутунинкі да бір яңы усул. Бір шеге бақмайып, milli hareketimiz o'z ishini devam ete. Ve daha bir şey isteyeyim aytmağa, aman bir ay oldu men Kırım'dan çıkkanıma sağınıp başladım ve pek isteyeyim kaytmağa, kısmet olsa yakın vakitte o hareketini de yapacağım. Çok sağ olun Ilmaga, inşallah arda bararsız bizde beraberlikte kaytmağa tırışacağımız ve çok sağ olun studiyamızga kelgeniz için, suhbetimizge qo'shilganingiz için ve seyircilerimizge aytam bu noktada biz netice programmasını yakunlaymiz. Hepinizge hayırlı akşamlar ve rahatlık kunlarınız tinch kechmesini tileymiz. Ko'rishguncha.